Nih guys, ada Hello Kitty. Ada Hello Kitty, Bumblebee. Ada Marsha. Ada Pokemon. Oh, ada Thor. Ada Iron Man. Ada Hulk juga, ada Batman guys. Pada ngumpul di sini guys. Ini ada Hulk guys. Hulk pakai kupluk. No, 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 no. Hulknya lucu ya guys. Kedinginan kepalanya. Oh no. Di belakangnya, sampingnya ada Spider-Man. Spider-Man-nya kayaknya cewek kan? Oh no. Wah, ada Naruto. Naruto QB mode. Wah, ada Batman juga guys. Oh, di belakang Spider-Man ada Sailor Moon. Ada Iron Man juga sebelahnya guys. Ada nenek sihir.